Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa ba'da salam walhamdulillah wa nikmatillah atas kurnia Allah Subhanahu wa taala anu atas kurnia Allah Subhanahu wa taala anu parantos menunjukkan jalan kebaikan ikut anak Allah yang yakin kewajiban kami. Mudah-mudahan donasi anu dilemparkan di paguyuban di paguyuban Malaysia, alhamdulillah kami menerima anu berat hati berat nerimana. Alhamdulillah ieu donasi anu perantos dilimpahkan ke kami sebagai warga negara Indonesia atanapi lingkungan kampung Ciondok khususnya desa Cikaratuan kecamatan Cikurong. Ieu yatim-yatim kami memang kewajiban kami, tapi Allah Subhanahu wa taala parantos nuduhkeun ka jalma anu sifat bisa memberi nafkah ke kami alhamdulillah narima kedua belah pandangan. Mudah-mudahan diterima ku Allah Subhanahu wa taala ieu donasi di paguyuban. Tah mudah-mudahan ieu anak-anak kami kewajiban kami, mudah-mudahan biasa narima tur yakin dimanfaatkan tur di alat barokah. Mudah-mudahan anu masihan ieu donasi ka kami ceng ulah nilai karena rupiahna urang tilai kebaikan pikeun urang. Tak mudah-mudahan urang doakeun mudah-mudahan kapayuna biasa masihan di ka urang. Amin ceng amin. Amin. Nah, di kami karena donasi di paguyuban, mudah-mudahan di kami sebagai orang tua atanapi kewajiban kami warga di dieu atas kebaikan paguyuban kami teu bisa mulang tarima, teu bisa ngabales merupakan kebaikan harta wa imami hanya menyerahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan di paguyuban mudah-mudahan diterima ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah.